بسیار تحملش حقیقتا کاری آسان نیست. لیکن اگر الله مهربان کمک کنه یاردم کنه و اگر از نعمت عقل خدادادگی اگر استفاده بری از الله امید است که بهبودی و خیر و نیکی در زندگی می شود. الان ما دعاگو هستیم که خداوند همه مشکلاتی که باشد با فضل کرمش دور کنه. یک زندگی که از یکدیگر فهمی، زندگی که در ابتداش اطاعت و عبادت خالق یکتا باشد، زندگی که در او رضایی الله باشد. خداوند نصیبتون کنه و الله مهربان جمعتون جمعی با خیر و با سعادت. ای محصول جمعتون آینده فرزندایی که هم صورت خوب و هم سیرت خوب داشته باشد. خدای مهربان با وجود بیاره. شاعران میگن زندگی آینه بیش و کمی است، هر شب در آسمان ستاره نیست. زندگی حقیقتا مثل آسمان، اگرچند زینت آسمان قرآن میگه ولقد زینا السماء، این ما آسمان دنیا رو به چیزی ندادیم، با ستاره ها زینت دادیم. وقتی که آسمان ستاره زاره چقدر زیبا هست. یکی شبی که اگر گرد غبار و ابر محکمش کنند چل گیر کننده، میگه زندگی رنگ همیه. راه میگن که یک زینت و زیبایی دارد و یک خفگی و منوری دارد و همین خلاص در زندگی پیغمبر گفت لا یفرح مؤمن و مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها فقط. میگه در زندگی اگر هر گاهی که از طرف خانم مقصد یگان عملی ناراحت کننده این حتما میشه در زندگی به این نمیشه. یک گپی میزنه، یک کاری میکنه که با موافق طبع تو نیست، لیکن بین بازه میمید پیغمبر چی میگه لا یفرح. میگه مادامی که خدای مهربان شما را جسماً مقصد ساخت شما از ساخت زن که فرق میکنن، شما خیلی اراده مستحکم دارین، جسمی با قوت دارین و تحملتون زیاد که هست، میگه باید غضبناک نشید. غضبناک نشید. ببینید زیرایی که اگر یکی از کارهای او را ناراحت کرد حذر میگه آخه انصاف که میگه با کار دیگری داره که اونش با دل قسم میگه. اگر یکی از کارش ناراحت شد با کار دیگرش هست که با میبینی که مقصد روی دل روشن شد، خرسان شدی، بگوی خدا را شکر که مقصد بین در زندگی مثال دستی من را گرفت یا کاری من انجام داد یا با موافقی مثال طبع من مثال سخن یا کار کرد. یعنی همه وقت از یک طرف باید که انسان بهاگذاری نکنه. برای در زندگی این چیزها سعدیبای اکو با در گویم ای چلی توجیکای ما میگن نوبرامداش با این نوبرامدا کم کم از او پیشترها خیلی فرق داشت. برای پیشتره اینقدر بگیم امروز این واسطه و وسیله‌ای که برآمده است اینا نبود. مردم پیش خیلی بهترین چیزهای روزگار امروزه و با این کاتوکوتا و با این مقصد و الله مهربان بینه که خداوند در قرآن هم و در حدیث هم آمده است که مرده که کامل العقل افتگی و زن ناقص العقل افتگی. برای همین است که بینیم در جایی که اگر یک مردک باشد یک مرد باشه میگه، اگر در شهادت دادن دو کسک باشه میگه یک مرد باید باشه دو تزن، یک زن نمیشه در شویدی، دو زن یک زن حساب میکنه. برای همین یعنی مادامی که این جهت مقصد الله که خودش آفریده خودش میداند، از همین لحاظ مقصد بینه که ای ابتدای دنیا تا انتها یگان زن پیغمبر شدگی نیست، همه پیغمبرها از زمره مردها بودند. برای همین مادامی خدا این اراده را داده، این عقل را داده، این مثال انا بگیم
ҳамун сабра додааст дар зиндагӣ бисёр бисёр саросима шидан дар кор нест, тез хилосаброрӣ кардан дар кор нест. шоирон мегӯянд ақлҳоро ақлҳо ёридиҳад, бо аз ақлҳои дигар одамо бояд ки истифода барем, тез аз фикри худмон пеши худмон мақсад масъаларо кора тез набинем. рамӣ дар зиндагӣ ин чизҳо ҳатман мешавад. лекин як чизи дигарам бояд донем мо бародаро ки аку ин тарбие ки дин мекунад, ин бигем хоҳишоте ки дар даруни дин ҳаст, имрӯз дар аксари мардуми мусалмон ин чизҳо нест. бинед паямбар агар дар байни инҷо чанд касе бошем мегӯяд ки хиёрукум линисоихим. инҷо агар ман саволеро ки паямбар ҳал кардааст, рӯзе агар дар байни шумо бигзорам, ҷавобе ки паямбар гуфтааст ҳеҷ кадомите додаш наметавонам. инҷо агар рӯз ман савол кунам беҳтарини мову шумо кияй, бинед мақсад наметавонем он чизеро ки паямбар гуфтааст. мо дарҳол дар беҳтарин мисол ё ягон одами мақсад ина бигзор агар ҷиҳати динӣ мегем ягон одаме ки шабзиндадорай ё мақсад ҳалолову ҳаромода беҳад ҷиддиай. агар ҷиҳати дунёиша бинем мегем як одаме ки хай дасташ мисол шароиташ зудтаракай, ҳар хел бовгузорӣ мекунем. лекин паямбар мегӯяд беҳтарини мардҳо ё беҳтарини мардҳои уммати ман ҳамун нафарое ки бо заношон муомилаи хуб дорад. вақте бо зан одам муомилаи хуб мекунад, паямбар мегӯяд ки ин хайрукум лиаҳли ва ана хайрукум лиаҳли. ҳатто бо инҷо ишорамон мекунад хуб бошем барои занҳо, некукор бошем барои занҳо, зеро ман ҳамчунон будум. яъне шумо мақсад аз ман пойбандӣ, аз ман қатъӣ биред, роҳи ман dabirед. оё чӣ мегӯед ҳазрати оиша ягон бор рӯи пайғамбарата нигоҳ кардӣ нест? ё ягон бор сухани пайғамбара ду кардагӣ нест? Не карда. як бор мегӯяд ҳатто бениҳоят он қадар мегӯяд, яъне бисёри бисёр аз ҳад сабукӣ бад кард, маҷбур шуд ки падарша файрод кунад. абубакр файрод кард, гуфт ҷаноби абубакр гуфт рости хеле хеле сабукӣ бад мекунад. аку паямбар як дунёи сабр буд, ӯ як кони сабр буд. ӯ чӣ қадар мақсад аку нозукиву мисол хеле сабукиву шояд мақсад карда бошад ки ҳазрат маҷбур шавад падареро файрод кунад. вақте омад аку абубакри сиддиқ ҳеҷ вақт нороҳат будани пайғамбарро дӯст намедошт. намехост ки ин пайғамбар нороҳат бошад, ғамгин бошад. дигар истубес накардам, як чапалок дар рӯи оиша мега зад. ира имом ғазолӣ дар китоби мукошафатулқулубш меорад. мега зад ки мега буни оиша хун омад. ҳазрат ончунон нороҳат шуд ки гӯё ки мега дунё ба сараш омада, ин чӣ кор буд ту кардӣ мақсад? оё тарзи фаҳмондану тарзи насиҳат ҳамин гуфт? гуфта ҳатто бо абубакри сиддиқа маломат кард, хафагӣ кард, аз омаданшам нороҳат шуд. лекин гап дар сарие ки бин аз занои паямбаро ҳам баъзе забондарозӣ мебиромад. ҳатто дар ҳадисҳо омадааст ки гоҳ вақт ай саҳар то бегара оиша қад пайғамбар гап намезад, қарӣ буд. дига пайғамбар ки медидаш мега баъд мегӯ оиша боз ман медонам ки мақсад ту малолӣ ё малол нестӣ. мегӯ чӣ хел мефаҳмӣ? охир мегӯям чанд боре ки гӯшат кесам фақат қасам ба худои иброҳим мегӯӣ, як бор намегӯӣ қасам ба худои муҳаммад. ман инҷо мефаҳмам ки та аллакай дар нисбати ман нороҳатӣ. ки оиша мега ханда мекард ки о бале ҳазрат фаҳмиди мақсад. яки дар ҳамон ҳолат бо пайғамбар гап меандохт. бози дида ки ҳамин мардакоам як феъли безӣ пайдо кардагием ки моҳо қарием кардизанад. ҳатто хоҳишам дошта бошад, ту оштӣ намекунӣ, қатиш намекунӣ. охи чӣ кор, чӣ зиндагие, чанд амрай? барои чӣ қадар муомила кардан, чӣ қадар мақсад бигем тавсияҳои дин бародар аст. ман ин чизе гуфтесам ай пеши худам нест. ман чизе барои шумо мегӯм, гуфтесам пайғамбар дар ҳадис ҳамин гапа гуфтааст.
برای همین ما احترام رو باید بکنیم، حرمت رو باید بکنیم. حتی بین حضرت امام احمد حنبل همین امام کلان مثلا بچه‌ش وقتی زن میداد میگو بچه اگر تو خواهی که مثلا احترام در پیش زنت گم نشود، قدر در پیش زنت گم نشود، میگو که همین زن مردم یک فعل دارد. فعلش همیه که همین خانه در که در آمد میگن همین خانه مرد. هم خیلی میگه در طبیعت چه که همین خانه مرد. امام احمد اول بچه‌ش رو بگو که بچه‌م مادام همین آدم همین اراده را در دلش داره بخیلی نکن. بگو همین جای تای بگو، همین تختی تای، همین خانه تای. زیرا مثلا همون در مقابل اراده میگه نره. زیرا همین یک چیزی که در خواهش همون گذشتگی های همون را وقتی که ما مقابلش دمیاری ویران میکنیم مثال معامله میشه ناخوب. و مثل همین میگو که انا بچه‌ش میگو که بچه‌م میخوای که زنت خوشبو باشه، خوشبویی داشته باشه، میخوای که زنت زیبا کنه، میگفت خب پدر چی منو میخوام؟ میگو اون زنم میخواه که تنم خیلی باشی، تنم خیلی خوشبو که تو خودم زیبا که در برابر زن. 10 تا نصیحت ولی ما در همون یوتیوب هسته که 10 نصیحت امام احمد حنبل به فرزندش. ولی اگر همون را یک وقت یافتین نگاه کنین همون 10 تا نصیحت بی‌نهایت سخنهای بلندترین درباره زندگی بچه‌ش